Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto iti istoryangin Kampinolwan. Ganaben ti sulpeng. Dito'y drama tayo. Domi, mabalin namin. Awan manay. Imawar manan tayo ay diyak itay surat ng istorya ti may sadrag puser. Anat tiliwan nagiti pulis. Insel-sel da iti karat na nagiti sasya nga yan ti syabo agraman sili. Rugyak kintindag surat. Ngam una at nga ramidan tinotis ngayon baga ti katugangak. Ang mga nujak to pala nalpas no agsublay. Sa bali manan ti mang kulkul din kanyak. Ito orog kon kakaiso ng awan ni Rosa. Baliga dak may maasan ti maturog ket nakariingak tonos sa mga pwede. Ay. Agyaman na, tanadanon ka, Chairman Gusteng. Anyati may pay ko. Kabsat kon Cheng. Ay, tulungan na kami kumamot, Chairman. Kasano pa ya makadal tayo po kaukat sa balimot tinasumok na. Saan ka diyan na bagbagaanay? Wan, ilibas na lata ti agaramat. Saan na bali? Maipanidya rehab at apo ko yun o kasta. Kumaan, Chairman. Matilew dagiti agi warwaras iti may parit nga agas dito'y nagbugsutan. Isu mo tinaramid may. Nakita mo, iti kalabas mismo pa ya kaanakak ti pinatiliw ka. Nagpatinggamot tin ijay. Awan sa matiar-aramidin yung amain tapno na anay ama po ka o nagita nga angol dito'y nagbugsutan. Nay. San ka kumabot ngagsarita iti kasta kaka? San mo nga mo ti sarsaritaam? Kunayo anatiliwan. Apay nga damanin paggatgatangan dagiti ubeng. Isu nga ron ngagmi-meeting kami kadagiti tano dinton madamdama. Isu di kaganat kaka. Kaanon taw? Inton adon ti agbalin nga adek dito'y nagbugsutan. Kunak mo tasan ka ngagdanag.
No, kasano ti kaping ti kampanya ide ni pasado President Digong kontra iti droga. Kastamot lang ter aramiden ti Marcos administration. Ala, kahit sapay la ko mga roda ah. Wen, namnamaam neta kaka. Ket no adda matiliwan mi, ay, isil-sil ko iti kudit dati droga kahit kan ikak pa iti silay, ta? Mga mong ditan. Marami din yo, chairman. Saan ngagpatinggala ang iti sao? Kasi dagiti kabarangayan tayo maadik. San ka ngagdanag kunak met? As long as I am the barangay chairman of Nagbugsutan, I will not let those drug pusher roaming around and making monkey business, kaka. Anya jay kunam, chairman? Ay kwa. Inusan mo anaawatan ni parikot mo dayta. Kakaisuna na tulad ko ni Andong umaninglis. Di mo pala naawatan mo, di imbagak. Ay, sige agawid ka kiting. At apay meeting mi kadagiti tanod. Kasi tinakon-akon bakit. Aging gaasyak ti barangay chairman dito nagbugsutan. Pagbugsutit ta sino man na matiliwad nagpusar ngagpapandag iti usar. Kat, ngam di ka aglablabas. Ano kasano ka pigat iti Duterte administration iti kampanya kontra droga. Kasta kumamat ti aramiden ti Marcos administration. Wen, madumot latta tinatangken ulo na. Aramiden dalat tamit. Adulat tamit ti sulpag. Dagiti launi agtutubo. Bay amon dagitan na taangan, tawan manaknakam dagitan. Sulpeng da talaga. Oray pa yasino. Numatiliwak. Saan ko pulos pakawanin? Masapol ang matiliw dagita apo sir asulpeng. Nagkuna nga giinom kayo manan dito isangot istor. One round lang, chairman. Natangga na talaga ti uloy at tao. At dalang aro din barangay ordinance amay parit taginom iti sangwanan ti istor. Ibus mi lang dito, chairman. Anya one round kanyibos. May sakit di akahon ko na ba? Yan isa ka. Amuna di mabalintag painom dito'y. Pagkansilak sa ti permit na. Ay, sige, chairman. Saanan? Mapan kamin. Iyaawid min dito eh. Ijamin inuman balay. Rumbag lang. Mapantayan ka kadwa. Kanayon dakit di atatang. Ket ni Berto ti dadaulaw. Inanawak manen iday tinaminsan. Ngam agrason na pala. Sa nabalay. Ulita ti mangbalaga dagiti story to'y. Ket no asino ti matiliwak ngagpainom iti sango ti store. Pakansilak ti business permit da. San man na siya ti kalkalabanin da? Tawan kabuteng ko kadakwada. Kuma, di ordinansa ket ordinansa. Masapol may patungpal. Talaga, mate. Ket jak pakawanan dagita asulpeng. Ngam kita tadi da kan tukat nga rod kagura. Bibiyang ka no kaguradak. Basta may patungpal ko tilintag. Sa bagay, adya nga iti serbida kita nga ordinansa kas kadalintag no saan may patungpal. Wun, mate. Ala, kitaan nyo. Taumad adumanen dagiti adik ditoy. Agriklamon dagiti naganak. Kat siyempre, sika ti barangay chairman. Sika ti magkita iti dayta. Agtigtignay kami, mate, niyan. Kat sigurado nyo kas kumayya apo ni kakakuntseng. Ay sos, saan-san asumsumrek iti pagadalan. Tay third year nga apo ko na. Isu jay may naimbaga iyo opisina, hindi ka ano na jay. Nasumok na ka nun tiyag susop iti marihuana. Sino nga tayo ti pusera nakastrak ditoy?
Awan ka numot dagiti makikita da ka barbaro arupa ditoy. Saan asang ili ah. No di kat adda kontak da dito nagbugsutan. Ay, nga taa. Kat day tati agawaan nyo nga amon. No asino ka dagiti ka barangay ti kontak dagiti apo sir. Yan ay apo. Nakasaritak mo't ni kakakuntseng. Parikot na nga talaga niya apo ko na. Naitamot ti pilaw ka dagiti naganak. Ano maminsan, baybay anda dagiti anak da. Anya ang naganak. Awan mo't dito iti inana. Adda ka no iti abroad. Simbrek akatulong. Katiyama na nga ay. Ay kat, anya nga ama. Di mo't naganak abalasang da aya. Aun aya. Nasikugan i DJ Manila. Imbis nga it's RM ti kurso na ide. Saan mo't kano? Ta it's aram. Ay, dahitan Isupay ti kunak. Imbis nga ipasnek dati agadal. Sa bali mo aramidin da. Tanon nakawayas daan wino na yadayuda kadagiti naganak kadakwada. Ay, dakas mo aramidin da. Katiag balin nga nak dati nakakaasi. Di kakakonsing ti mga aywan iti apo ko na. Ngam din samot italtalak ti apo ko na. Ta ipakpakayat na matlakan o ti kayat na. Dahitan na. Nang runa ita. Tanasumok ran ti agaramat iti maiparit at druga. No saan ka nung ikan ni Konching iti kwarta no kasi agdawat, agwalan. Ay, sus, dahitan ti maday. So nga agbalinday di aparikot ti komunidad. Kat si kalaunay ta si ti ama ti barangay. San ka ngagdanag bakit? Kas outstanding barangay chairman. Kinatudingan a drug-free barangay tinagbugsutan. Masapol, mapagtala na uday ta. Ay naimbag kit diya, tasan na natuloy ti barangay kan iska eleksyon ita December 2020 taw. Ta maaramid ko pa ti rumbang nga maaramid. Tano ni Domeng siguro ti barangay chairman ay, saan ko lang amount? Awan man talag mo iti manugang mo ako nak. Mala, agtignay kayo barangay officials ita. Agsasarita kayo ngamin saan mo abukbukudan ti aramid? Talaga mo. Daytoy agundaway, Jackie Palubo sa dadailan datinagan ko, nang runa kat agradwara ko na chairman, last term kon. Kat uray pa asino rayta. Jak pakawanin kunak manin tap nagnakaim. Masaapol Sige ta, gudungak. Damanan pagsaritaan mi kinhipe. Imawag kanya kitay kay. Sana mabalin nga daging lalay nga drug puser di nagbugsudan. Tanong matiliw ko kunak manin pagbugsutek no kunak. Talaga, ama ka pa bad trip da at chairman gusteng kakadwa. Sobra, ti kina-stricto na. Ito mga member tao. Ordinal sa ti barangay. Bawal tagpainom ti sangot ti store. Yubay Adula, amin. Sige kiti. Bawal dita. Sige kiti. Shot, kakaisuna na wadwad ti kwarta. Nawadwad ti kwarta. Kasta tinasiglat. Kan amo na nga aramatan ti utak na kakadwa. Nadiskarte. Saan na bali? May ranranod kayo mo. Iso nga inton bigat. Agparti tayo iti kalding iji balay. Saan nyo nga awisin ni Chairman Gusteng? Kaluksaw ko ti style na. Imbis ko mga awisan. Taita ti kanayon mapaspasamak, Rosa. Kaslam di maibusan iti kwarta ni Berto. Painom ditoy, painom ijay. Tamas sa oktoken duming ta ibagana ken tatang. Papanawan na day di Berto. Ang mga no isumat nga agpaiso ti kontak dagiti drug dealer dito nagbugsutan. Wan man, Rosa. Kas may sa bumarangay. Nasken nga agtitinulong tayo tapno matiliw dagiti agar-aramid iti nasabeng. Saan ka madanagan? Addang da duming maipapan iti daytoy aparikot.
Saan da mamingga? Aging gati saan da matiliw dagiti sinalbag a pusher. Wen tano saan amatiliw dagita? Saan laeng adagiti agtutubo ti maigumon iti droga? Uray dagiti nataenganen. Kanti dakdakas pa mabalin nga ibo nga dayta, no saan amalapdan. Wen nga ron. Tasigon ka dagiti mabuybuya adamag. Adapay ama-amang rape iti bukod na nga anak. Wen no saan? Agkidnap da ket rapen da ti biktimata. At dapat aguramentado kunam. Kang runaan ti amin. Madadaal ti masakbayan dakiti agtutubo tayo. Husto dom, tadamat kat maramidan mi a women's. Sa narabrabak na tiya parikot ita ti komunidad kan pagilyan. Saka kas nabuybuyam ka iti TV news. Kas tamat iti damag iti social media. At ti nangato at tao na anday ti likodan ti may parit na droga. Wen nga rod. Kat dahi ti makapasuron. Agasam taol ti mo kadakkelan na pagbalunan iti pagilyan. Kat ibagada nga iso ti ayan ti kadakkelan na laboratory ti droga. Dahi ti kabaraan idi adamag wano isyo. Under ex-President Digong. Iso nga uray siguro agan ano da. Di danton marbak day tawan no mapukaw. Gumunay tuloy ti BBM administration, ti narugyan idi ni ex-President Digong a kampanya kontra droga. No saan man na mamimpinsan na marbag. Maksayan. So ito tinakunan ni Rosa kanyak ngay magakanumot ni Sima Tatang. Saan amaawanan ni Berto nga asawa na iti kwarta? Kasta ka day. Kanayon kano ti painom na. Uno panagpartida iti balay da. Una, saan na makapainom iti sango ti istorya ka? Winuanyaman nga istorya ti barangay. Amudan ka ti mapasamak. Anya nga tanamang bilin tayo ti matalag at tanawd. Kampay day, makikadwa ka na kwada. Nga, agur na iti ebidensya. Uy, good idea. Hehehe, kasta man di magustuak. Sana ngagbiddo tamang yendorsoking ka, amang sukat kanya. Anyan. Nga mala, nagyaman ako na iti talakyaw tatang. Ngembak tumintapay. Ni tanod ugok ti bilinin ta. Kampay eday, makaluksaw ta istrikto ako na'y kadakwada, kat saan na makatagay. Oo, tatang. Kunwari pa ya makipicture, kun i-video na pa ya. Kunwari makipicture kadakwada. Oo, tatang. Oray kat adda recorder tayo cellphone na. Wine. Nas ka na maakto tayong tumot lang ida. Ngagar aramat kan aglaklako iti may parit at droga. O na, bili na ka na sayat ni Ugok. Takunwari, gumatang tao. Una, katinto nagbibinayad da. Mark man ito usarin ni Ugok. Ken kampay ide. Ada bayar akadwa na may. Ngam dida mo, pulis kayam. Hehehe. Dada, tatang. Madamadan di taunag. Dagiti langgong. Nakasagana mo ito nagiti tanod. Kastamoy, nga da nakadeploy a pulis. Good. Sige, Naskin kumado. amaris taritan na kita salbag. Wonder ba? Pag trip to heaven tayo. Puurang pa itinabat-bate abato. Siya bo, di kaya't da asawon, Chairman. Kat numalpas tayo. Intay to uramon ti barangay hall. Dagiti salbagan. Kastagaya man. Sige,
Nakasagana mo talaga Tuloy itikad ko. lang. Mabiglaan. Oh, nya. Denggan tayo pa di duma pagsasalitaan ta. Sige. Isumat lang kaya mabigtan ka, Berto. May saka kayo madilang ti siya mo. Uwan Anya, No anya. kayat yo. Ikan kayo itil. Ilako yo. Nangagyo tatang. Ket amok adumdumngag dahipay. Uwan kaya. Ngita ano dugog. Kuna na nga dabayar na. Pangarad, ang sayang. Sige, duming karawin. Wan German. Anya ti. Ingato yung nagitimayo. Awan nagtig na itinagtugawan na. Chairman Gusting. Wan, itay kami pa adom-dom kada kayo, Berta. Ay, kuha chairman. Ado ti kwartak. Ariglon tayo langan dito eh. Kaya't na kami pa yapasok iban na. Another kasaw. Another case, Chairman Gusting. Panagpasuksaw. Sige, patrolman tiktik rubaw. Pusasa namin nila. Awan ang mabitin natin, Chairman. Awan. Adda ka duhayo a pulis, chairman. Awanan tiyado payasaw. Kasano mo nyo amin? Baban kan tano tugok. Anya, kung nami lakit Siya din. mo yung siguro nakikaduan ka na kayo. Ang suta mo tayo. Ngam ulaw kayo at talaga. Ay, sayang. Iso ti aset ti barangay tayo tap na muyaw. Anya, Tay kurada nga rudan, Berto. Nasirib man ni Sungko, inalilaw mo't lang ni Pag-ung. salbag dahil nga ugok. Ops, ha. San ka nga gipang tapa Bertaw? Nadagsan ti basol mo. Subay, Kasano kami pa Berto? Niya. Talaagag ka lang arudan ng inararamid bulatak. Sulpag ka ba't itakulak? Ay, wah, si Masuri. Sorry nga. Apay, mahiya po imbita sorry. Si Ma. Makita mi ta, Berto. Dahil tati ka na bun, ti sunpeng. Ala, patrolman. Da kayong ti makam mo. Masapol na mapicture kan alaan nagiti ebidensya. Puglumay. Ganabon niya asul pa nga ata. Ay, sus. Nagtagtagay inupak mo rin. Ang mayat. Adan tuloy ta istoryak itayajak amo tending na. Ken adan na sayat at itulot istoryak. Ket natural. Nila takatugang aktibida iti istoryak. Narigatan na ibabawi na ni Rosa. Ti title na itong istoryak. Ganaban dagiti sulpain. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.